Gospodine Piriću, čestitam vam na vašem radu, na vašem višegodišnjem radu i ljubavi prema ženskom nogometnom klubu Marjan. Nekako je uvrijeđeno pravilo da je to muški šport, ali vi pokazujete da i žene u tom športskom društvenom smislu mogu doprinijeti razvoju našeg športa, posebno nogometa. Pa evo, ja sam sretan da smo mi doživjeli u 3. mjesec 13 godina i da postojimo, mučimo se, igramo, sad imamo i nekih rezultata, tako da smo super zadovoljni, ali ovo što se tiče žena, ja sam rekao i često ponavljam u raznim nekim kad me pitaju da su žene toliko sad lijepe da se mora skiniti taj stalno neko pitanje da li su žene za nogomet, da li su lijepe, da li imaju neke noge, kako da rečemo nogometaške. Mislim da nema, da žena ostaje žena. I da pogledate Amerikanke, Brazilke, pa ne znam se koje ljepša mogli biti, ono što se kaže, ne samo za mis sporta, nego i za dalje, za mis svijeta, jer su tako stvarno prekrasne. Tako da to naše neke početne, možda ljubomora muška ili ovako nešto, da sad doživljavaju jedno sasvim novo poglavlje gdje žene igraju i lijepe su i koliko vas je zapravo društvo prihvatilo i mediji kao dio športa koji, evo, opet kažem, izrazito nekako pripada muškarcima? Pa je, na početku kad smo se osnivali imali smo dosta i dobro je bila je tu Žana Rapajić i Košta koje su bile normalno atraktivne za medije, pa smo u tom dijelu mi tada bili zastupljeni super i novine i tako, međutim kako smo kasnije ušli u bitke prva, druga liga i tako kako sve ide, malo je to splasnulo, jer mi imamo i repestivke. Naše danas glavne dvije cure koje igraju za reprezentaciju Hrvatske su naše Kristina Šundov i Iva Landeka. Dakle, od nas su potekli praktički u Marjanu i one danas igraju po Njemačkoj, a tamo je fantastično, Njemačka to prati. Ja ne mogu recimo vjerovat da su stadioni puni. Sad je bilo ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi 75.000, Amerika 90.000. Ja makar radim sa tim ženskim nogometom i curama, da me neko pita ovako kao vi sada, ja bih rekao ma negdje 5-10 tisuća gledatelja, ali ostanem iznenađen stvarno koliko je to. U Njemačkoj je bilo, Meksiko i Japan 40.000. Kada se pobjedi utakmica, vlada radost, veselje, druženje, no kada se izgubi, kako, na koji način onda razgovarate sa svojim djevojkama? Pa isto, mislim, ja bih želio to i to sam stalno da ajmo reći bar mrvicu pate, da osjete da je to bio poraz. Ali ako se takmičiš s nekim pa kad vidiš da je nepravda, onda ti je krivo ako izgubiš zbog neke nepravde. Ali ako izgubiš protiv bolji, onda normalno čestitamo i tako da nemamo šta drugo. Dobro, vaše nogometašice zasigurno imaju prilika i za drugačija druženja, no koliko oni zapravo imaju ljubavi prema tom nogometu? Imaju ogromno, najviše za nogomet. Oni žive za taj nogomet. Ja stvarno se čudim ponekad koliko oni za njih daju. Oni uhvate jedna prijateljstva, to je prenosivo jedne s drugim, jer vidite recimo u našem klubu ima blizu 60 cura, jer imamo prvu ekipu negdje 20-ak i sve to, onda kasnije imamo ovu srednju od 13 do 16 godina, imamo one najmlađe od 7-8 pa do 12, jel? Dakle sve to skupa ima nekih 60-ak cura. To je najmanje 3-4 puta tjedna su trenizi, plus putovanja, utakmice, a onda to otprilike znači da su te cure, ajmo reći, na sigurnom putuju, druže se, pričaju. Da, što na sve to skupa kažu roditelji njihovi? Pa mislim da su zadovoljni. I ja sam sretan da nema, kao što se često u muškom događa, da su oni pametniji od trenera i tako, pa se malo i kad dođete na neke utakmice, onda i oni viču šta bi dijete igralo, mi imamo tu sreću da nas baš puste na miru, dobili su neku sigurnost i ja se tako nekako i postavim i rečem, ako ste nam dali djevojčicu da dođe, vjerujte da ćemo mi učiniti sve da se ona dobro osjeća, da uživa u igri toj, a vi gledajte, pomognite na neke druge načine, ali
nemojte govoriti zašto moja mala ne igra ili ovo ili ono, jer onda tu ličimo, moramo reći na ovaj muški nogomet gdje ima svega i svačega. I za kraj, gospodine Piriće, što zapravo očekujete daljnji možda razvoj ženskog nogometa u Hrvatskoj? Imate li nekih posebnih planova? Ma vidite, ja bih vam ovo htio reći, možda smo pričali o nekim stvarima, a ja moram stvarno da je nama došla recimo nova trenerica, Petra koja je igračica, Petra Mandić-Jelaska, i ona je dovela sa sobom jednu svoju prijateljicu s kojom je igrala, Ana Mariju Kalamizu, koja je prošle godine bila najbolji strelac Hrvatske lige. Uz nju je dovela i Boticu, a nama su se vratile ove koje su, ajmo reći, privremeno otišle, kao Elizabeta Balić, Ana Grujica i ostale. I mi smo sada dobili jednu izvanrednu ekipu koja se nadam da će do godine ići u samu borbu za vrh. Ali vjerujte, kad vam to govorim, mi smo sad u ovom drugom dijelu dobili Dinamo u sred Zagreba 3-1. Mi smo, da ne kažem da je moglo biti više, onda smo kući dobili Viktoriju Slavonskog Broda 3-0 i sad opet u Zagrebu Agram koji je četvrti, dobili smo 2-1 plus 6-0 u kupu u Dubrovniku. To vam dovoljno govori i da ćemo ostati u ligi sigurno i da ćemo ići u borbu za prvo mjesto, pa makar to sada izgledalo ovako. Neka tako bude. Pozdravite puno djevojke, vama puno energije, želje i uspjeha želimo u daljem radu. Hvala vam lijepa, vama koji nas eto često pratite i stvarno vam srca hvala i nadam se da ćete i dalje ostati naš vjerni, kako se kaže, pratitelji. Eto.